国今年9月要颁国家勋章哦，会颁予一个今年73岁卖报纸卖超过半世纪的阿伯。这阿伯哦，逐天会行15公里的路途，一边化工有写大新闻，一边卖报纸哦，是真特别。咱做伙来看卖。Breaking news: Monica Lewinsky is pregnant by Trump. 当然，这是讲算笑的。看到被捕者阿克巴出现在巴黎拉丁区的话，对正实在人客拢是笑眯眯。Et je suis positive et je mets de l'ambiance, la joie de la vie. On appelle ça la joie de la vie. Et je fais rire les gens. 阿克巴9月会有总统马克宏颁发第一关荣誉的国家公职勋章，今日摆伫法国荣誉军团勋章后边。国家公职勋章主要是伫表彰对法国做出杰出贡献的人，无论是军事也是公共领域。为巴勒斯坦来的阿克巴，为1970年开始被捕纸，1979年代中期电视出现，将做传达消息的主要来源。报纸用要消息伫街路，不过阿克巴做好这传统伫法国延续落来，伊用罕见活力伫历史悠久的拉丁区，每日行差不多15公里。为早期卖口册杂志《查理周刊》，到后来伫下晡出版的《世界报》做主力。Une vingtaine de monde en 8 heures. Tout est digital maintenant. Les gens, ils achètent très peu les journaux. Les jeunes, surtout les jeunes, ils n'achètent pas. Mais j'ai encore quelques clients, quelques habitués qui m'achètent encore le monde. 拉丁区1960年代是学生控制的中心，即马正做巴黎上流行的街区之一。当年租用20世纪铁壳大金铺的册店，即马已经和高级精品店甲餐馆取代。On fait plus que lui acheter le monde. Si Ali n'existait pas, Saint-Germain-des-Prés ne serait pas Saint-Germain-des-Prés. 阿克巴卖报纸超过半世纪，有时阵伊会坐来甲出名隔壁啉咖啡，或者是食中昼顿。也因为见证经济变迁，将做连接丰富历史的活看板。公司新闻，王文玲编译。